Sarihajan High School ningkan phokep ke pleng sertalin katalon aphan kisik kida ke pajud. Nahar langso along ACF BS rong pipen sangti kang ton lapen kejor adim kangpu. NEC atum hamren ararapan akile kacinek. Kardong nili Karbi birta than bang thare harmony be non birtang ton pen arjikta. Sarihajan High School along pre-nify Troxy Arni pen pre-nify cap Arni an Sarihajan High School sertalin katalon paduji. Sertalin katalon aphan sai angdeng anta kisi kedang pajut pontang lupusi bukojan pen nilitunga pherangke kat news along birta nang pale. Bokojan subdivision ang Kangtok Bora Pirthe ang hap kitho askulang bong Sarihajan High School ta ihumlo. Sarihajan High School pining ningkan phokep ke plengan ningkan along pachiton dun pen pre-nify Troxy Arni pen thom an sertalin katalon kapadujia phan tirika mamaya tum apor arning hong kokon chot lupusi birta long dun. Kedam tang pinan aningkan pen Karbi anglong arlu kidoan asang timohol along pen kaprek state mate Manipur Nagaland along haihui ansi pale dam lapuson si thekpon long bom lo. Karbi Anglong Autonomous Council a CM tuliram rong hang kabor ipen Forest Department along dihin kapakamji pukamathapon ateng pen nohor langso eke ahitia dung along sangti kang ton lapen kejoradim ACF Vikram Singh rong pia rideng pen si ingpupon kang pupon na mai long di Town Committee a Chairman Bari Mohan Singh tiso pen danglok ingnam raikon klembang patum cetong dun mai long ACF rong pipen kaningje pon atengke along pen kiwana sangti doon sitami kang tonadi malong ansi 184 lapen ladak pensi kaprek state along ponji sitami pon tupo pusi ningje pon. Today is a very good opportunity for district of Karbi. Why? Because Augustine Kramsa is giving revenue to council as well as he is employing the people of Karbi, which is going to help them in their daily activities. And well, I would like to speak some few lines. I would like to request Augustine Kramsa that the records along with a TC, that is a transit challan O form, against the purchase and sale of sand is to be verified monthly through the forest range officer, and that it has to be submitted positively under the DFO. Camera person Stefan Teron Peratish Rong Parkat News, Difu. Karbi Anglong Autonomous Council kelik aprang Himanta Biswa Sarma hamren ararapan kecak BJP Haidat lote ceklojon thoma pilote mesen atawar selam popu bonda BJP Haidat pen pini arnia ceklojon thomra nikret thom plengtanglo hamren atawar thang keceprek avelang hamren arada keceleng atawar sung onglo pura kedam tang 2011 aningka Chiti nifai krehini arni MP Biren Singh tipen long esompon pusi othalang so hamren khanduli kedong put NEC atawar ningkan isi angbong kepatang deji apan papang cheng ponlo Hamren rong supi pen card news aferangke nangkapali abirta lang iksina. Bon sitami malomso chon propen non an ningkan proxy kepleng anta kaselam patang ti dedajok hamren arat ke aprang penta non si akili sungtu muchotlo aprang dolong ban an var etsi akimi ke kim thujia panpura langroy along tinta subway si selam ponlo sitami halaswa savesi non puar nianta towar pika pinchong turong ajok RV kejang aling towar lang on detpo kachela kisung ke hamren aratsi chinilo pinang arnia prangpenlo hamren district jeladung ambinong royalong subway kaselam akalvart lang ke pondet pen hamren khanduli hamren jowai hamren silong ke motor chileng un e detlo laso jok radatum kisung ke phonang jian ke chichak nanglo ke ongdung hamren radatum hamren along si kachilang avarsai misen kavidya jok silong an kachepon nangatum pinang do setami towar kephan do jok lahaya radatum akelisi sungtu nanglo ihudisi ke
towar le vaksita langke the pen anke kisungpho jokplot bonta non ke RVS sub bakle ke jang anta towar ke phan lo la sopatha ke se hamren brand satum pen ke khamkhe sai ke ding padoponsi towar selam lete preniphai phopen arni hot hipin hamren rong supi kangkir padoponji pura pachetak pon la sopotai preniphai phopen JCB rong rang ambinong royal long calvert kaselam long leke thokpon thek long non malom so apor phan dhina pharman birtamu ington pon iksina Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sahanage normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. House of Milene. Discount on all collection. 70% discount on items like ornaments, earrings, garments, dress, shoes, bags, baby blanket, etc. No discount on new collection. It remains as usual. House of Milene, Main Market, near Day Engineering, Difu, Karbi, Assam. SMV Motors. All types of hero bikes and scooty as well as self-service, accessories and spare parts are available here. For any purpose, you can contact Kunal Kumar Gupta 9678498550, Manadas 9085973443, Ranjit Singh 9613731109, and also HDFC Finance available here. For finance, contact 9613731109. SMV Motors, Rongkhalan, opposite of DIG Bungalow, Karbi Anglong Difu, Mancha Road 782460. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का ओइ लाके ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran ke dam ta du uta haipo nonjong itung ge hambich kimji phansi ji tham bomlo nongi prai tu duklo nilita hemgimi kim bomlo sita lahaya lamen asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lake Texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita Extra Safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank. Banker to hills people of Assam. Financer, Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan.
low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road, near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka, 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanch Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihina mopi putot birtalo wangthulo. Isi arong chukimji mate pachingthur ponji pulote kedam kewang aphan towar mesen nangji. Towar jongsi mesen away pulote rong kachingthur pu hokdamun e. Lumbajong constituency ang kangalo manjai hiti pipen kachihoinot chirop ingtia rong arat atum ningkan pharo rong kachukim arta pleng deda pita kedam kewang atowar dipuaroy kedong put along dolong kavideda jok kedam kewang aphan pinang an katora dolo lasorong loke charlie au sumaratum hiti kulat pen sanghan kewan la pen jasimet ke kisokyun e kachepon japhan pinang an kisung chichak nang rentilo Lumbajong constituency ang kangaro dipu manja adak kedo chirop ing tiarong aradatum ladbangso chirop ing tiarong kedam tang ningkan pharoi si penstame methangarong mante dak lang roi parai lason si dolo stame isi alang tum kisik sak thektik alama bang kelapulo labangso adimalong lapu parai pen lapu parai kehela ji phandak alang tum tuwarawe dolongawe deda jok labangso alang roi lang ke thehu da son alang tum jasemet ke su ke pon pendang lok amethang hithi kulat la pen ke lochari usomar tum kedam ke bang stame ladak pen ana katura dolo se alang li tum pen la bangso a sarkar phan ke che tuning ripon alama bang ke la pulo je la bang BJP government tum ke la ke poriborton ka hut aposi la bangso adolong long gari kit he dam dor kroy atwar kali sidame gari so dam dor kroy adolong an pi pustame alang tum kedam ke bang aphan joy ki joy bandu po hithi kulat kedam punon methanga rong punon lochario somarum kedam ke bang pustame alang litum joy ke po pusi dag litum phan non nang pachini dun lo lapen kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council election campaign hut pustame Lumbajong non keman tang em roton tiron stame lam chak chipite kang pusi dak non hejong elitum phan ratum stame nang thandun lo
je lamcha ke chipi te kang bang ke labang so roi long haidet pen lo pulote ke chengsi ke drat phan ke dam ke bang pa joi kg phan dolong isi pipon po pusi lamchak pi te kang puwai phis dame non ala haidet pen man tang lo man det pen a phi bang ke labang so ra da tum phan ki du ki sun ki chini ji phan non an tame na humri relang pusi ili tum phanang pa chini dun lo sini tum lada cerobing tirong atwa lo ni tum dolong ka pe no jane ni tum lo chali somar tum kedap ke bang ka siksak thipik an lo basi non do bom sarkar ni tum han la dolong langkim pipon sante ni tum kadu ka be arada tum thame lang ni tum han choro pari bapen ke bang fi phanda lang ni tum long ni tum cherap ni chetu dunji basi ni tum no na kisung naik kela langroi long dolong ka be jani ni tum kisu kiun e chepon dame supik dipu manjaro ling road do la charoming tiarong la so aling road along ni tum han dolong nang don pisonte ni tum kaduk kawe rada tum da ake jo dui pusi ni hin pen so non go bom sarkar pansuni riglo la pen ni tum lo chali somar bang pharusi so sedo la so somara tum ke dam ke bang kai ke tap ni tum lang thelang pleng lo puti ni tum paron e school da thonunun e la son sini tum make sungdo se la non do bom sarkar BJP sarkar alang tum puriborton kolo la se alang tum thansi pachelar poni puter la ni tum hanta me la dolong kimi angkim posante itu ahin benta melang ni tum ansu se churu pon parji non ke pathua berta langpon ikta 20 BN CRPF dipu pen dipu manja atwar arai along kedo sport complex along Preni 54 Arni Morning Star FC Lepen Manja Sport Association Angbong quarter final patu pon quarter final kachipatia long Morning Star FC to Manja Phan Ball Pum Troxy Thapsi Chipahai Pon Pusi Ladak Birta Nangli Manja to Morning FC Phan Ball Ipu Manata Chitun Eputa Birta Long Pontu Pini berita bangke lapon sington pon eglo lang ekbom thakat news channel dome thakme kurwang thu